Pucungataw lukawang way pakon and Pohnpei nan uyakupur kosanti katuaw wat ranwat September yaisak kayo pari agat yaisak riyaw niyasil o ranwat uyaran kaisak and uyakupur kosanti wat dahil kagan katlam mo dahil ay men pagi aman ang kataw uya sabulmeted ngal sakaratan kapeng kalangan senator ko dahil kagan katlam mo dahil ay manto na siya chief clerk ko lukuran mo harapan Senator Arsen Abraham. Amen. Senator Kiko Abis Jr. Amen. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Senator Solcer A. Edgar. Amen. Senator Adelino Edmund. Senator Stevie Gay Edwin. Amen. Senator Brian P. Edside. Amen. Senator Jack S. Harris. Senator Francisco L. Ioannis. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Senator Sendelina Leka. Amen. Senator Michael Mike Loyola. Amen. Senator Kasinda C. Ludwig. Amen. Senator Magari Miguel. Amen. Senator Erolina S. Mobeck. Amen. Senator Shelton G. Net. Yes, amen. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Mitro I. Simula. Amen. Senator Jason A. Walcher. Amen. Mr. Speaker. ay Quorum, Mr. Speaker. kalangan bagi esansal magtay sa palman ka quorum tayo katlanan sa palmatay uya kubur riyamo ay menulian tayo tiyo uya sa palmatay sa karatan kapeng o wawlap ang kupuran na nilap kay po ni Pon Malan Wow and Pohnpei kalap ako wawlap ang kupuran ni Shoko wawan ko sa palmalikan ko nanalang ko nan kanyay ko wow tororong lapalap kay ito karos ng pariyan tiyak, government, momocho. Waon ko labalab ka ng national government, local, o state. Meron waon ko kabina and Wayne Pohnpei, Honorable Oliver, amutungal cabinet kan, waon ko siyong kopong labalab Joseph, yang amusyong kopong kan, wasakset waon ko floor leader, the Vice Speaker Michael, floor leader Abram, o Honorable Senator Kan Koros. Imen bilmaon ki lang samarokan o loiso, serisyo, so masakan o labalap Kan Koros ng Chamber Watch o pon kalap watch. Maon ki men Pohnpei Koros pon takapaypay kan nan way loud kan ng siyampa. Rakat o patreng uliya pamail kan nan uya kupur kosanti katuwa watch. Dahil kagan katlam mo dahil ay panpo na siya Floor Leader Abraham. Kalangan may Mr. Speaker Regional Secretary Wow kapacapat kam kubura puan kak pacang aja sabul memu yang muncul me kam ciang kier nan wewe wasaksit wangun kam Speaker wangun ki Vice Speaker wangun ki mele lan narupel Senator Kan Koros ibil cungalan ku wawong sabul macail kan me pacang cailan wasan uyana malam me sing ranwut I pacang sabul memu ran maun kapeng payamau wong korusia me pacang cail nan men kabese kan main Speaker mo pan pacolo pacong yata kemawit engkak sansal lan sama cail record me Senator Ioannis yang pacang uyu kuburun ranwut
Kalangan floor leader, record and reflect my Senator Ioannis yang patriang uya kupurun rangot. Speaker may kolo-kolo che kumkupura. Ay, Ay pangkasang sukses men pacuan segera memut kesampal wacho pekik cailan katlamawo sabulman kita journal and ran kapayo September regular session. pagpagtalo kareman Thailand sa bulman kita journal on ran kapayo. Miya masanapet. Pil kamagitiyo miya Thailand rajung masanapet journal karos mautung motion na masanayay. Uwang masaniso motion paitar ok Thailand sa bulman kita journal and ran kapayo. Kamu floor leader. Speaker nuwa men pacuan segera memut kesampal wacho pekik cailan suspend order of business o ketilang pan item na peisu o walu miya introduction of bills or resolutions. Kamagitiyo miya Thailand katiyang nampe issue o walo yayanso introduction of bill or resolution o miya karyaman pen motion o karatak Thailand katiyar doon line issue o walo miya kamamatangan ko sunnet tapagpag mail katkilong anso mamawar ak Thailand katlamo Thailand o ibil pampleo pona sa floor leader Abraham. Kalangan speaker kaya sabali jengol segera nuwa kumkupura. Ay sukses ban pacuan beliau yata kamagito peki memutuat dan suspend order of business ujal ketila ban isak payo may ipil calendar. Pagpagtaro karyaman tayo ng katlang ng basic payo, tagatiyan ng basic payo, yay bill calendar. Pwede mayor karyaman ban motion ay ban po na siya chief clerk. Legislature Bill Number Yapri Walisak Malayang Risak Riau, a bill for an act providing for the annual budget for the government of Pohnpei State for fiscal year 2023, appropriating monies therefore, providing certain authorizations, providing for amendments to the Budget Transmission Act for fiscal year 2023 relative thereto and for other purposes. Ang luwatawat kayo. Pwede esansal makamamataan ko sa network. Assign ang committee in chorus ay ban po na siya chairman and committee in chorus, Senator Joseph. Kalakalan ko may speaker. Jungol sa karatan kapung kay po ni Wow. Speaker, Point of information. Kamu tola. Nakumbulian ka diyan mumuot-uot yung kalalayak wasakan mo kung ang toka. Puro tanan mumuot may speaker. Wan kung kumi may speaker. Honorable floor leader o honorable member kon korusya. Imen pacuan pagkita mo na dahil katkatla. Imen pagkita mamagchay ka kumal minitsew tariyaw. Chalang ka payaw-out ka na. Sansal kamagitwok Thailand kombal mamiteo, Taiwan kombal miniteo. Chairman and chorus, Senator Joseph. Kalakanan ko may speaker. Iman, macawan pata sa bulmumit committee korusya. O yata, kamagadiyaw tayo lang kakpakatamasa ni kamatang ko sunod ng period ko wali sa limaw na bilyari sa Riyaw. Yay sa Machayl Comprehensive Budget Act in 2023. Kagariyaman. Pagpagtalo karyaman, Thailand katiyang nan masanapan kamamataan ko sunod LP number Riyab Kuwalisak Limaw, Labanyar Riyasak Riyaw. O sa pulman kita o matawat kayo. Chorus mautong motion o masani A. Uwang masani so. Motion paitaro tayo katkat nan masanapan kamamataan ko sunod. Kamuy, Senator Joseph. Speaker ni Pilman Wiyata, kamagachalang katlaw, kamanata, kamataan ko sunod ng Riyab Kuwalisak Limaw, Labanyar Riyasak Riyaw. Wadawat kayo. Kariyaman. Pagpagtaro karyaman tayo ng sabulman kita, kamamataan ko sunod, Riyab ko walisak limaw, Labanyar Riyasak Riyaw. Chorus mautong motion o masaniyay. Uwang masaniso, motion po itarok dahil sabulman kita, kamamataan ko sunod, Riyab ko walisak limaw, Labanyar Riyasak Riyaw, o matawat kayo ranwat. Kalangan ko pramail, Senator Kok, tayo katlamo tayo. Motion ng close. Dahil kumalma, dahil sa paler, o iban po na sa Vice Speaker. Speaker, moin ay tumalwa, moin esansal ng kamal tigutay mamasan niya rat. Ang buwagi
kawiwekan korosang ni ran karyaw le ranwit rang kalimau pilaw non nan pel kalantar soto mi ko tel guya arupoy kawiwekan mami ay makasambal tel nga kamanala no wat kayo pagkamtian ka kanakalaw report kilong on second and final reading ang last section mo kaya bang katin guya pen ka knay o palmaw pachatamintuan kaway ito report makamting korospan pakoki sang nakarapaw pangitalang close debate maang main motion Speaker. Kriyaman Speaker. Pagkaktaro kriyaman tayo ng rating ito masa na panirowo. Koros mo utrong motion o masa ni A. Uwang masa ni So. Motion po itar o tayo rating ito yan masa na pan motion. Koros mo utrong tayo ng sabulman kita kamutan ko sa netriyap ko wali sa klimaw laban niya riyay sa kriyaw ang first reading masa ni A. Uwang masa ni So. Motion po ita o tayo sabulman kitar kamutan ko sa netriyap ko wali sa klimaw laban niya riyay sa kriyaw ang first reading. Ranwood. Speaker remove talangga kamalti o subject to call Speaker. Kailangan muna iban po na sa motion o iban po na sa Senator Ioannis. Hey, Speaker, siya motion ka kay tight po kapali reporto. Reporto ka pulpula without instruction. Nine? Siya motion ka kapali kapantalang reporto po ka kiyang ito second reading. Tay kumbal. Tay Chabaler o iban entertain motion in Ran Moleti. Koros mo utrong tayo in Ran Moleti o subject to call masa ni A. Uwang motion o masa ni So. Paitar. Tayo pa Ran Moleti o subject to